рахматуллахи ва баракатух. 2018 жыл августтун 18-и. Кудай буйруса, борке бир туугандардын жардамы менен, ошолордун себеби менен мынакей өзүңүздөр көрүп турасыздар. Кудайга деп, садака деп бизге кой, эчки беришкен. Ошолордун этин таркатып атабыз. Ал эт где-то бир 100 кг эт бар. Ошолорду таркатып атабыз. Анан бул жерде эң негизги максат биздин Курман айт майрамы келип атат буйруса. Курман айт майрамына карата ушул акция жүрүп жатат. Азыр биз 40 000 сомго окуучу балдарга окуу куралдарын алдык. Ошолорду иншаллах таркаткан жатабыз, даярданып атабыз. Буйруса баарын таркатып бүткөндөн кийин дагы жакшы дуаларды беришет. Ошо дуалар баардыгы ушу сиздерге тиешелүү. Бизге ким кайрылып бизге берген болсо ошонун баары дуалардын баары сиздерге тиешелүү. Ким ушул бизге салымын кошуп, ушул акцияга кошулуп, акчасын берген болсо, тетратучкасын берген болсо, ошолорго Аллахым ыраазы болсун. Мен да баса белгилеп кетким келет. Россиядан жардам бергендер көп бизге, биздин өзүбүздүн униармактан тетратучка бергендер көп. Аллахым ыраазы болсун, содаларына береке берсин, үй бүлөсүнө тынччылык берсин, ким эмнени тилеген болсо ошол максатына Аллахым жеткирсин. Поймадагы касапканага Аллахым ыраазы болсун. Ушул бизге бир 70-80 кг ичет май алып келип беришти, уйдукун. Садакага деп таркатып коюңуздар депчи. Аллахым содасына береке берсин, үй бүлөсүнө тынччылык берсин, тилеген максаттарына Аллахым жеткирсин, ата-энесине узак өмүр берсин. Kuvvet versin, densoluk versin, ömür var uzun olsun. Şimdi Allah Teala sizlerge, sizler bizge etseniz sizler Allah Teala sizlerge yardım versin. Uşu biz Karaköy olsunca bizge yardım verirsen sizler Kuday Teala silarsın. Ömür var ölsün. Oylayın, oy maksatına tileyen yetkile. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın buyruğundan, Allah'ın razılığından, Allah'ın musatını, şu bizge yardım verken Müslüman tuğanlarga çoğun rahmat. Tilegen tilegine oylayın, oy maksatlarına jetsin. Ardayın daşlık Müslümanın uçurursun. Allah razı olsun. Sizlerge rahmat. Bizlerşinçalık yaxşı nerselerge baldarınızı suyundurıp, kuandırıp, ortaşlar sizlerge Allah razı olsun. Ellerge de çoğun rahmat bizge şinçalık nazim etkenler. Sizlerge rahmat, Allah razı olsun. Biz okşayonlarına yardım bergenlerge de rahmat. Şuların iştegen işleri iyilikte olup, ürünler özüm olup, densoluklar için olup, şu okşayonlarına yardım verse, Allah'a da Allah'ın yardım versin. Sizlerge de yardım versin, Allah razı olsun. Şu baklı olgular işler iyilikte olsun. Rahmat şükür bizim Allah'ın kuandı. Allah razı olsun.
видео ролик тартканыбыздын себеби бизге берген аманаттарды өз ээлерине жеткирип бердик деген отчет катары гана видео ролик тартабыз. Жана экинчиси биздин тарткан видео элге үлгү катары гана тартабыз. Ошол эки себептен гана отчет беребиз. Шуну билиңиздер. Аллах ыраазы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.